Abahungu nanka kwera kesi. Yoya niyo ndikora kubwira. Ibyo abahungu bandondera nkanka kwera kesi. Sinyo kwambia. Sinifuza sindi gihemu, sinifuza kumuhemukira. Lakini pia nimefikia nimechoka. Umechoka aje wakati mapenzi njoo hivi mapenzi ni hatari. Sasa kama mwe mnashajifanya mwaanza kugira abastari. Ibintu byose mukacamuguma mushanga mu kamera. Nonga nyene aje twiyagire turi babiri mugabo tuvuga gute ngo amagara kamera. Ndabishiye ku mugaragaro kare tubishiye ku mugaragaro babimenye tugira amakomate amabredi kuri kamera cyangwa ibiki imeisha mimi sitaki tena iki kitaenda kandi ibyo mwari ko murategura byose bibeanire navyo nkeneye bya wapi bitandanire wapi kipi byakora mwe na kesi bikoyanire apana je na kesi bije dutota kwa utafuta ni migambi wewe na kesi migambi ntawe wababujiji iwanyu akoza kugivyi wanje ina kesi biye mu byaisha po mimi sitaki au utakita kompenda vima na kesi mnaachana naye sindiyo staki. Sasa yani akisi unamuheba ukisema unamuheba yo wazocha bamurungikira amafoto nyene bamwereke amafoto yabo bayamwereke ati yakesi tuzokina umupira ryari ubona ngo umukobwa baramupublie ngo ari gusanga ibike n'ibindi ari bavyishakira wo gutora ifoto kacurunka uyerekana ubuse byo urungikira umungu ushakiki uzo mungu ko ari umweranda akesi umweranda rero muravya akesi umweranda nawe weka kwa sura nzuri kabata mimi siwezi kapendana mimi mwanamke atanitongozaga iko na sura mbaya ama mimi nitongoze mwanamke iko na sura mbaya jewe nitatongoza mwanamke kwa sura nzuri iko na adabu iko anakoza mshika dini cha kwanza wewe uko muislamu uko mkafiri niache na wewe sasa okay sasa mimi napenda kwanza hizo sifa bali hata mke wangu ndatia kwanza sheri wangu kwa stati kama kwa Facebook mbona mwekaga acha mimi sitaki jua nini sitaki kama utanitongozea yeko kama wewe je mimi niko na wivu sasa nakuwa na wivu sasa acha kwa jigumo wewe sema leo magharibi nikandondera mahera cyo tugenda hehe inde sinshaka musiro kumuza na beach oya tuyage tuji inkoko kukumoya kukumoya moya nkunze na kesi sitaki jewe na kesi bya bihere biheze Oda uva rero imisi yose ibintu by'urukundo kizire gushya mu bintu by'ishavu kiraza gufata zisushavuye cyane cyangwa unezerewe cyane uri hagiga umusaragurika bagaca bazana bajya babriye senze ko bakomeye bagaca bazana bakamera ari ibintu biba bari private urumva sasa vyabaye achana nayo tosore kutete amasosose kwa tiko twababaze kubabuza none nje namugeza ne kamera ndazi none kandi yegeno nagishireko nagishiriye kwa bwo ku telefone sasa bikwaye tabeshanye ijya foto we message usanze amijya nimero wasanze wakuyemo ijya foto wabonye ko ari nayo watoye kwe sawa ndamviriza mapenzi ni tekete wavuga mu Kiswahili sinzi ko ari tekete sinzi ko ari iki sinzi ko ari biki urumva bisa ko witwara buke ibintu by'urukundo excellent kandi amavyizo murafise amavyizo nini kandi ndakubwiye vuga base kandi akore kuvuga excellent oya excellent uratuyaga byinshi tuvugana byinshi tugirane urumva ari nka wewe byo wifata nko guto udashaka kuyishira mu ruhande rw'iwanje tina nduri nariko ndatera sawa nuko atesi sinzi ngene wavanda kubwira none hajye byatangaye gute ko kumengo wazindukiye hajya nyene ku kazi urumva ugacutangwa kuzana amajambo ukebuke je nabinjiyemwo mwace mungura mubati tubise gato yani ibintu zo turayaga ibintu byo muryango sasa bita familia ibintu kujya ndani kavuyo ngakajya bisaba ko mwifata nk'abantu bawe bagize abantu bafise indero nibindi byari twarabonye ikiganiro muri nyishu media ari umukobwa nimba aritwa Nemba nimba aritwa ndi ujya mukobwa yasaraguza avuga ati ngo mimi naona ngo urukundo rwa Sauda na Akesi ngo Akesi ariko aramubesha nde Sauda ngo Sauda je muzobona muzogabona ingene kamera sasa unataka ujya muntu ariko aravugira hajya kuri rezo sosio ya migambi yiwe ikigira ikishikirwa rero excellent nabonye baduteranye none suko rero nimba ufise ubwenge nimba wamaze gutaha urujya nimba ari Nema nimba ari sinema gusa ni benshi cyane bagenda bavuga ati rero ibaze nk'umukobwa kifotora neza akamurungikira amafoto ari gusa excellent abana bakora ko bazimawa
Sasa mimi nikizani hapo hicho kintu naje naho yakesi tuwa dukundanye gute sinshora kufotora ifoto ndi gusa ngo ndayimurungikire je ivyo ni vyambabaje kweri iki shaje uzi ifoto rero uri gusa ngari gusa umuntu ari gusa ni ngorane nguvuga rero je bajambo bakeje nabafata ndabifata nk'umupira uwo mukobwa je ndamwubaha ndubaha ikintu cyitwa igitsina gore iyo bataruko izo foto nari kuzipublier akamaramara nandi akobwa akifatira kwisomo sasa erega abakobwa ega kisi baramukunze cyane kandi basigaye bamukunda n'ubu nyene rero ajye umuntu ari fise umukunzi yari akesi hari umukobwa yari mu telefone inimero ni ya Saudia urumva abanyasaudia mwubaho aho mukobwa na telefone akesi twatwicaranye aramutelefona cyandamwaka acambwira ati ndraba uyu mukobwa je sinza gumanya ndunkira ama audio agira andunkira ama audio agira telefone chanda tora telefone yiwe acambwira ati tora umwitare aho mukobwa cyarakupa ninje ma message amtumia kesi my love ma bisou ma nini ma audio nini nabonye izina giwe nazina wabonye akesi nabwo yagize kwa Roger agafoto nako urumva ariko ifoto y'uwo mukobwa nyene iyo foto rayifise ega mimi nazipenda tuone kitu tuone ka foto ka sasa je kadusubira inyuma gatoya rero uyo muntu iyo muntu amuruye ki foto akesa amafoto uyo mukobwa ari gusa wewe noga mu Burundi cyane no mu diaspora je sinzi ko ari umungamu Burundi cyangwa ari mu diaspora erega yamurungikiye amafoto amwereke ikibuga ciwe ukuntu kimeze ko atagazo yiko yamaze kukigirana ni soin sasa Sauda je nakubajije ati uramabari je wadusubira inyuma sasa iyo foto nabonye hajya yule bitro konafanyia kesi itsile zige foto ziri bwoko kubiri kutoshika kunahura neza urumva sinjo hari ziri bwoko kubiri hari umukobwa yamurungikiye akesi je umukobwa cyangwa iyo foto ntiyambabaje kwera ama message akesi uwo mukobwa arandikira baramwandikira akesi akesi nabishura rabakwepa sawa jari n'izindi nuzenya abakobwa je barantangaje bakantuka hama afu wale njo barantukana akashaka kandi kuri akesi kumupropose bamutongoza urumva jari umukobwa ndonki ama message ngo je nakesi turavugana ngo akesi arankunda ibiki nibindi akabinitumia na ama message bete masikumshuti na picha metengeneza ya kwake na akesi nchenda gendo uwo munsi ari dimashi namuzindukiye akesi mu gatondo sasa wocho mushanira kesi ega jagera yagume ubwo je nagiye kumubaza kushaka kumenya wari ko atamenda sasa wewe warabuzundi muntu mubeshera akesi urumva njo nikapata akini kasema bwa ndi abantu bantuka bavuga ngo akesi ngo ubiki ngo ariko Sauda ahubwo nibo bamugirane bamushaka baduteranye ikindi kintu je kimbabaza ngaho xile zige foto ziri ubwoko buje pako picha mwanamke amemtumie coach ushasikia ari gusa nindi rero abonye kuboko ni yindi ukuboko ni kwa akesi ukuboko kwa akesi wagiye gufata hehe kwipoto ngabona akesi yashize ku kuboko kwipoto Mungu wangu sasa acha kwanza tuache Max je singene ko shikaho ahubwo gusa je ko ndakubaza neza Sauda abo bantu rero waba bafise amakosa nyabaki bamurukunda akesi kandi akesi atabakunda cyane ubivanye n'ikiyago mubivugana na akesi umva ko akesi arabashize ko arafisemo uruhara cyangwa arabakunda Sauda tumishakira kikubwa ega murakubi none na wewe warabuze nk'umuhungu nyene ari hanze akubye ati ko gukunda wixilore abahungu nanka kwera akesi yo nyo ndikora ko uze abahungu bandondera nkanka kwera akesi sinyo kwambia sinifuza ndi gihemu sinifuza kumuhemukira lakini pe nimefikia nimechoka umechoka aje wakati mapenzi njoo hivi mapenzi ni hatari sasa kama mwe mnashajifanya mamaze kugira abastari ibintu byose mukacamuguma mushiranga mu kamera nonga nyene aje twiyagire turi babiri mugabo bacuvuga gute ngo amagara kamera ndabishiye ku mugaragaro kare tubishiye ku mugaragaro babimenye tugira amakomante amabredi kuri kamera cyane ibiki imeisha mimi sitaki tena iki kitaenda kandi ibyo mwari ko murategura byose bibeanire navyo nkeneye bya wapi nile wapi kipi byakora mwe na kesi bikoya nile apana je na kesi bije dutota kuna tafuta ni migambi wewe na kesi migambi nawe waba bujiji iwanyu akoza kugiji wanje ina kesi biye mu yaisha pa mistaki au takita kompenda vima na kesi mnaachana naye sindiyo staki sasa yani akesi unamuheba ukisema unamuheba yo wazocha bamurungikira amafoto nyene
bamwereke amapoto yabo bayamwereke yakesi tuzokina umupira ryari ubona ngo umukobwa baramupublie ngo ari gusanga ibike n'ibindi ari bavyishakira wo gutora ifoto ukacurunga uyerekana ubuse byo urungikira umungu ushakiki uzo mungu ko ari umweranda akesi umweranda rero muravya akesi umweranda na wewe mimi ko mweranda mimi yo mtoto mpole mimi yo gari jenda chari suki Boza nake nani Sauda reka tureke ibintu by'amablag umviriza rero reka tureke iby'amablag no kuri urabona iby'urukundo kanda guhimanura ibintu by'urukundo rero ujanye na utwawe n'agashavu usanga ugiye gukora ikintu kitagize iki kitameze neza rero akesi ajya mu gatondo mo ndababwira ati ibi bintu muvyihoze kandi nimwofi ifoto niba nabonye kubogo kwiwe gusa abuze neza akesi ndaza kumurondera inbox ndamubaze foto muri shooting kwitambabaje ijya ni ibisanzwe ijya yuko nakazi kandi bikoze turi kumwe sawa natari kubikora turi kumwe yari gutahura nakazi ari kandi ajya ni ibintu bisanzwe bijye nibisanzwe kwera ndazi yuko arakazi uya mukobwa ni wa pale tumshooting picha ku sasa iyi social media YouTube mama YouTube yo mu Burundi kenshi agumahagara kwa ku kibazo cya wewe n'umugabo wa n'umusheri wawe Pito urumva none kubera iki namwe bwo mucamuguma mubishira kuri YouTube X-Lay byagarika ngaba sibijya je Briella yashavuje kubora agacaza no mukameramani agaca iga nambara sibwamere mushwaya jibas nora mushwana sibwamere dushwanya sasa kubera kino to nora mubishira ko gusa akugira aga surprise niko tuba tubona kuri YouTube afazali basi bitu bizuri munaficha aibu ni bitu bizura rero abani nyene abantu bari reka tufate aba Saudien no acha bacha bapayuka simwe kwambiaga kama ule mwingine yagize kigano kuri nani narababyiye nanye naramukunda Dani uja urumva ko waramugize ko ama commentaire Sauda ngo nibazo shobora na Dani mukumbi na wewe uramukunda Dani cyangwa usanga ni foto yiwe ari gusa ujya mu mama ibaje sha umuntu akaza kansanga inbox akanuka akavuga ngo Sauda ngo akesi ntagukunda ngo akesi ikibaramuzi akesi wariwe akese n'inzoka baramuzi cyangwa baradusauda Joan wondi mapenzi misbenda nagi kwe Jeso gira ubusazi none yicaye n'amahoro yanje atarukundo ndimo n'umuhungu wari wese atabintu by'urukundo ndimo nje mbona binze biguma kunzenera ama stress niyo mpamvu je namaze no kuvyanka ibintu byo kurongorwa mvuga ko atavye nshaka urumva ushaka kurongorwa sitaki none uracari mu ama stress sikia ngaki mu fiancé kandi usinzi mu marié sinzi ngene babivuga mais bako mu stress baburofa kama hivi mafoto ule sana star reka ndakubwiza ukuri cyamo cyane mwana mbya risema rimwe na mwe bifata kwa yavugishije ukuri urumva sasa akesi ni star kesho tuna mapicha y'abanyiri ko abazungu bako hivi na hivi bizoca bigushavuza ariko umugore wo ari muri shooting ntaco sasa we abo igihari rero ari umviriza hari ibintu ndabizi nakazi kiwiwe ntaco bimbwe ntaco bimbabaje aba murungira ifoto bari gusana nawe muri shooting sinzi kuko je nabonye kuko kwiye urumva akese amukoze kuri nani kwimbogo akese amukora kwimbogo hajya ico kintu uranga kwibabaje umuntu wawe umusheri wawe raba nabantu bari ko rinywera bari pose baguma baca bandaba ngo imbogo nubise imbogo none ukuboko umusheri wawe oya mze ndiko navuga ati ukuboko umusheri wawe ubonye kwimbogo y'umubundi muntu ako kantu ko gushavuza nawe wewe mze Ruba gora butabavuza ati ngo birashavuye rero nuko niko bimeze bakoze banyisha media nukuri ndeka je nafashe niyo nyene sinshaka wewe umwamfata nje muri ko muramfata ngo sininjire mu cyumba kwa Dani gico naringiye kukubwira akesi byari bitandukanye n'ibyo urumva akesi we ariko aravuga ni ariko aransigura ibyo sigura byishe byagirana ahafatira bikere bisanzwe akamwambia ngo ashaka kunsoma ibyagira abayiki cameraman wanyisha media inaja endelee urushasi Jesse nshaka kandi Jacques je bana jicho naringiye kumubwira nije narinda kiza ariko mama kaca mushaka kumfatira bibaze ko je nshaka gushwana nawe je nshaka kumubwira nije ndakiza kandi ibyi wanje nawe ndibaza yuko simbona yuko hari ikintu nakime je Jacques guma kibandanye ngaho futa okay umva rero kuno bimeze futira aho nyene fasta ikigaro cyo turabandanya nino muri waka nakibaza
murumva rero ivyo byo kugenda kwinjira mu cyumba umubwira ukuntu uko kandi bamaze kuba nishava abakobwa twe turabazi njo bindi zangu mimi nitaje bakiraga hivi niba wangu njo mesha akaniba yandoze nibindi uraza abakobwa bamaze kumbia ko bankunda mimi sitake kwanza kupendana kwa sababu ni ibintu by'ama stress nanye rero urukundo naruguye vuyemo nta stress nkeneye sasa hivi ushamuheba wese besha tu kweli ushamuheba akesi namuhevye wakoze wakalaiti silivopre tujobandanya ikintu citwa akazi kama mtu na bosi wake sio kama mtu na mapenzi vyahagaze ntawe nshaka kweli unamuheba mtu wako unamuheba mimi chikisi cha kijana ni abgore katuche tumutelefona na telefone ofisi tunamutelefona yake bashaka telefone kana mubwira ati rero kuvuga na telefone yanje itelefona kwake araza kuyikurikirana araza kukiraba uro mu Sauda aramuhevye nde mapenzi yanaisha mapenzi yanaisha mu kitoto mapenzi yanaisha aje mu kitoto niko bavuga ubwo nubwa Xilei sinshaka kuvuga byinshi imbere ya kamera hari byo nashaka kuvuga imbere ya kamera ndubahiriza kamera si ikintu cyose je nake sigere hagati yacu ndagihagarika noni nikanda kubaza sasa weye unamuacha akesi kwa lengo gani weka kwa sura nzuri kabata mimi siwezi kupendana mimi mwanamke atanitongozaga iko na sura mbaya ama mimi nitongoze mwanamke iko na sura mbaya jewe nitatongoza mwanamke kwa sura nzuri iko na adabu iko anakoza mshika dini cha kwanza wewe uko muislamu uko mkafiri niache na wewe sasa okay sasa mimi napenda kwanza hizo sifa bali hata mke wangu ngoja ndatia kwanza sheri wangu kwa stati kama kwa Facebook mbona mwekaga unaona acha mimi sitaki jua nini sitaki kama atanitongozea yeko kama wewe je mimi niko na wivu sasa nakuwa na wivu sasa unaona acha kwajigumo wewe sema leo magharibi nikandondera mahera cyo tugenda hehe inde sinshaka musiro kumuza na akesi oya tuyage tuji nkoko kukumoya kukumoya moya ntunze na akesi sitaki jewe na kesi bya bihere biheze Xilei hari je nashimye kuvugira imbere ya kamera akesi mugenzi wa genda ubimubaze nirafikia ndaza kwimubaza turi ndubahiriza media simbashaka kuvuga ibintu byose ariko cyo mvuga cyo abakobwa turaza kuvuga turi batatu bamwandikira bagirana sanga je inbox kumbwira iki basi nenda basi yuko byose bishika ariko sinshaka tulipe pale naona